Kongoi kiptachok tugul eng betutab rani. Mwae kongoi kilosu Jehova amu kakokonech boroindo age asikobit ketuiye kibagenge kemite lesson nebo 8 nemwoe kolen kiyoknotet eng chetinye magutik. Eng yu rani ketindoi kiboitinik chekakolewen kamuktaindet asikobit kondoiwech eng agenge. Ameche atach ak tugul akatach ak icheket asikobit kenai kele chitugul kotinye kimasta netokchingei yebono ako tugul eng tugul kotokchingei kiyoknotet eng ichek chetinye magutik. Ko anendet kekureno Lilian Maswai akamite eng betut nebo Sabato ak Jumambili. Ko Jumambili kolen kiyoknotet ab choronok. Ko atoche Aramaru komwoiwech kokatech atya komwoiwech kole ne neindoiwech. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaikchu ko chotok kawakas. Kimite tugul eng betutab Jumatatu nemwoe kole oretab Kristo inegei otokotin. Kongoi. Korubei abwoti Pastor Sami Chemagar. Chamanikab Jehova ngakata kokeny kainetab Jeiso ami koboto eng kebeberta neng'olole biik chemweu ak cheu kipchinoitoi ano kiyoknotet chotok chekimwei ak cheu chekinyokouchech. Kongoi mising. Korubei Evelyn Tarus. Chamgei chamanikab Jehova, otokotin kokeny ami kosomok kasi nemwoe kolen ketoret che ikuotenotin. Karibu. Kongoi. As ko betut nebo kwang'wan kasi anan ko Samari kora kondoiwech Pastor Nyalile. Akotakwek tugul eng kainetab Jehova otokotin. Kongoi amu mieindo nebo Jehova ami ko betutab kwang'wan kasi nemwoe kolen chomyet nesire tugul. Akekesu sikobit kemwa lesson nebo wikit nenyone. Otokotin. Kongoi Pastor. Ko nerubei ongesa asikobit kondoiwech kamuktaindet yekitau. Ongesa Jehova nesobe koigeny. Kiwekun kongoi eng betutab rani, kongoi amu koiribech eng wikit komugul. Kakibwa taing'ung asikobit ing'ong'wech ng'olyong'ung ne notok mi bukuit ako yekitau Jehova iko inyendet neiku mwalmoyot neo. Eng ng'alechu king'olole chebo kiyoknotet kwa mageng'ung kitorori kaineng'ung. Kondoiwech tamirmirieng'ung netilil, kitorori kiy age tugul nekiyoe kobun kutuswekchok ko eng inyendet neng'ololi. Chekose Jehova ak chekimite tugul akoi ngot wikit age tugul chekose age tugul. Iberur ichek kilosun ak kemwoe kongoi eng kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen. Kongoi mising. Ko lesson nebo wikini ko ameche akono kurwotik siko osir asiyosoman. Ako ngitinye lesson ko imuchi isub eng yotok amu kimite wikit nebo 8 eng lesson. Ko eng yotok kesomani Luka kurget nebo 5 koitet 17 akoi 26. Johana 5 koitet 1 akoi 9. Ng'ang'utiet 10 koitet 19. Eng Mathayo 25 koitet 34 akoi 40 ak Johana 15 koitet 13. Ko ng'olyot nebo metit nekitinye rani kolen kobun kitabutab Mathayo 25 koitet 40 kolen akowolchi laitoriat kolenji amwowok iman ale kou kioyochi agenge eng tupchosyekchuk akot chu mengechen eng tugul ko kiyoiwo. Mwae Jeiso kouni yekakokeit kole kingoyochi chemengechen, cheechen, chememuchegei ko kiyochini inendet boisiet. Ko keeku konyek kelyek ab Jeiso
ye kitoreti biik alak. Kesomani kurgetab lugha 5-7 agoi 28 kokonech kabarunoik chechang chebo ortinwek cheboisie Jehova koityin biik chetinye magutik cheterchin ak cheterchin. Ako kora kokurech boisionik Jehova keibu kelyekchik anan ko konyek anan kekasyi biik anan ketoret biik eng ortinwek che echen. Muchi koboisie Jehova anan komuchi koboisie biik alak anan ko Jehova koityin bichotok eng ortinwek che echen chemakimuchi akot kenai alake. Ko eng yotok keker kele ngot komuchi Jehova koyai, ko kakikonech boroindo keeku agenge newendi koyoktoi Jeiso. Kale eng yu lesson, kale eng somanetab wikinitoni nitok wendi sikeng'olole tugul ko keborwech akobo ne? Ng'oliot nelen kiyoknotet eng chetinye magutik. Koboru eng ortinwek, yani iboru kole tinye Jehova tetutiet koityi chi age tugul netindoi maget age tugul. Ne alak kekere kele kimataketinye, yani angot ngiro eng yo kimenye ile kini kimatakomite yo. Mami chi nekikosirtoe kosir Jehova kole makomiten. Kotokotinye chi kabuset, kotinye Jehova koityi icheket. Ko noto neinetech kole kenai oratinwek chekikirchini bichotok amu tinye magutik kou chebo borto, chebo muguleldo, chebo robisiek anan akot chebo tilyandit anan akot eng biikwak. Inget ile kimakitindoi sobet nekikosyindosi akomeche chito kole takakikosyine ak kanom anan ko takalya ak kanom kokase Jehova sautik chotok. Ko akot ndau yeu kokanyolchech achek kechobokei keyai kit nekimuchi nekikekonin. Mami ki neimuchi kityongon kobate ketuiyo ak Jehova. Kikinetkei eng tai kele makat ketinye kimnatet nebunu barak asikobit keityi biik chemite eng kimasi ak kimasi kou kimurtoiyot ab Jeiso koborwech kole kakiityi inendet sikokonech kimnatet. Ko nito anyun kebeberta nebo kamanut nebo koek eng kristianindet ko koek nekiyoktoi, inendet nekase koebeit akowendi kolen kokere amu ikere ak ngokomi ak Jehova koborun masirtoi ki nekakimakat keyai. Ako ko inyendet nebiyoe komatile ye kasit Jehova amu konin kamuget ako tuguk chemakat keipchi ngap akot ko ka ng'oliot kityo nekemwochi chito. Ko noto nekaek ng'oliot nekeng'olole eng kiyoknotet nebo biik chetinye magutik. Ngebe Jumapili achame amu inetech akobo kayanetab choronok. Kitindoi choronokchok cheterchin ak cheterchin. Ngele choronokchok ko chitugul kotau kobwat chorwenyi kotindoi magutik choronokchok. Konetech eng yu kibendi Luka 5:17 akoi 26 kenyoru choronok alak chekimut chorwenwa. Akonetech eng yu kale eng yoto kale akinetis eng betut age eng betusiek choto akimi Farisaek ak kanetik chebo ng'atutik kotepchei ak eng olotok chekibunu nganaset age tugul nekibo Galili ak Judea ak nebo Jerusalem. Akimi kamuktaetab Kiptayat koboto inendet kosobi biik. Eng yu komi Jeiso konetisie. Kikoker Farisaek ak kanetik kole kikekas report kele Jeiso inyoisei, ae tuguk che echen kokale ngebwa sikeker chichitok tuguk cheyoe angu meche kwai ng'alek chemeyoni
icheket chebo Jehovah ko kecheng'chi makosa. Kakobwa kale kibwa kakekas kele kibwa kobun kimaswek ako biik chesomoniotin kiebeit anyun akekose kele kakobwa biik kakonyi biik yuto. Konyi biik kot komakotinye nafasi ole kityeche. Ne ngap akot achek komite nafasi nemokiityini akomi choronok chok chetindoi maket. Ara anyun kilya ngebe koite 18 kole akero kilao biik chito eng itogu nekimi borto, kimeat borto akicheng oret neimute kwo akonde inendet tainyi. Kaikas kele kimite kimnotetab Jehovah nekinyoi biik eng yu. Komut choronochu kole koit yuto ndamangap akot koit yundo sikolya sikinya. Kouit koit yundo ako nokiloe yani makomuchi kwo, makomuchi akot kekanap. Kakinde kitokut neloe biik 4. Koit yoto koker kouit kole ara sikolya motinye ako chichi ngot komanyor kamuket kinya daktari nekakekas kele inyoi ko ngot komait koi kenyoru akoi kokeskei chichi. Koker choronok kole kilyanye koker ipkobwat nalen eng chumbek kale you think outside the box. Yekakouit oret necham kotakibune ibwat ile nee neyooksei. Ko ibwati to think outside the box inotok komelen ile kabwatuteng'ung inyegei amu abwati ale king'ololi bichu kingetinye naet anan ko kitindoi kayanet nekim kole akoi kenyoru Jeiso. Ko ngeba koitet 19 kale kikimatakonyor ole imute ko amu chang'indab biik kolany kot barak akochortae inendet kitogunyi kobun ole ipkong'any kimonjokut olin koba barak akong'any kot atyo kochortae abwati ale kale kichortaitae ano amu kingotokologo yani strechait inegei kikirat kole atyo anan ko anget ngele anget amu mising kocham ko anget nekakeloe chito anan ko brangetit. Ko yekakoit barak asikechorune akoi ng'ony abwati ale kicheng oratinwek sikobit sikonam kole simawirgei kororok asikoumian. Ako kale kiibwat outside the box kot kochor chichoto. Ko yekakochor chito kale kitoi sirik ko kiit anyun 19 yoto kobun kokakochor 20 kale akingoker Jeiso kayanenwa kolenji chichi kakenyoun kat tengekwokiku 21 koite 21 kole akitoi sirik ak Farisaek kobwat akobo ng'olyondoni kole ngo nito mwoe ng'alechu ko yaachen. Ngo nee neimuchi konyonji chi kat, ng'o neimuchi konyonji chi kat tengekwokik kobate Jehovah inegei. Kakobwat kakechengchi as makosa kele imuktoito ano nekakoyaigei chito koek Jehovah. Kole ako kakonai Jeiso ibwat ile Jeiso kosomoni kiy age tugul. Jeiso ko weritab Jehovah ko agenge ak Jehovah. Ko kiche kosoman kabwatutikab bichu kot kolechi ara kaikai nee kale ako kikakonai kotebe kole obwoti nee eng mugulelwekwok. Nee nenyumnyum kele kikenyoun kat tengekwokikuk anan kele ng'et akiwendote. Nee netos
nyoun kat eng kirwogik anan ko bichu ko kimabwat kole Jeiso kotindoi kimnotonoto konyoun kat anan kolechin ng'et kosobin akiwendote kou ye kakoyochi chichi kolech ng'et akiwe. Ako ne kiyai eng nyumnyum kole kakiyaun kat ak noto 24 kole ako si kobit onai ole tinye kimnotet weritab chi eng ng'ony konyonji kat biik eng kirwogik kolechi choto kimyanat kolechi amwaun ng'et itokung'ung akiwe kong'ung. 25 koite 25 kole aking'et ngunoto anyun eng taing'wa akiit kit nekirue akwo konyi kolos noto akikwong'yo ichek tugul akolos Jehova akinyi ichek kaiweisiek akole kaker rani chekwong'e. Ko ikere ile kakonai Jeiso makutikab sirichu, kakotoret Jeiso kobwot akole kikwong'e akot akichek kole kanaita ano tuguk chekakibwoti ako noto Jeiso kalech imuchoksei kenyorun kat akenyain anan ing'et akolechin wui. Jeiso kotinye kimnotonoto neimuchi konyain. Jeiso komuchi konyoun kat eng kirwogik. Ko akot acheket ngetindoi kayanet ngap komite betusiek alake chekirich tugun chechang yengilen iwe kanisa anan akot ibitoret ano kokabit tugun alake chemengechen eng yu chekakerech anan ko metindoi kayanet neititaat ile akot anom ngap ile katobolechini ale ko akot uni kokamwa kolya anan kokobit ne kokoit tugun alake yani chemengechen ak cheechen chemuchi eng inyendet ko iman ikere ile ui kamakotemukaksei lakini ngot iyai kou yekiyai iyochini choronokuk iyochi nemie imete tugukuk chekiyoe chekemakat iyai akile ngawo korok ibochi chorwenyu imut inendet kimutchi Jehova. Ko ikere chichi kinyor kaberuroik oeng otuye ak Jeiso koma kaberuret agenge inyoru kaberuret kinyor akot bichu kiimutu choronochu 4 amu kibimutis koboto nito kakimutu ko kinyor kaberuret inyoru kaberuret akonyoru biik alake kale eng bichu kakoro ko kikwong'yo ako kitoi kolos Jehova. Ikere ile matokoek agenge kakoek kochang'ait kalosunet ko akot akicheket ketindoi kurset noto nebo keyai nemie keyochi choronokchok asikobit kimutchi Jeiso kekurchi Jeiso eng boisionik chekiyoe eng toretet nekibendi kekure biik alak anan ikere iku konyek anan kelyek anan eunek ikosyi biik alak akot eng fedha anan ko ne imuchokse iman komemuchi lakini ikekur Jehova kokonin oret nememuchi akot inai ile kwamukta ano maimuchi kityo lakini kobate kamuktaindet. Kale anyun eng yu tebutiet kale ng'o nekitenen eng nguno nemache toretet ibwat usikong kimas ak kimas ile ng'o nemeche toretet ng'o no nekikaiker ile kitotoretin lakini kimaimuch ne iwendi iyoe akobo icheket. Eng lesson inito ko kinetigei ko kinetkei asikobit kenyoru oratinwek akeker ile kakitinye kamuket asikobit ketoret biik alak eng kiyoknotetab Jehova nekikotoi ko ngemite kibagenge komameke neuui kobate kitindoi kayanet ne noto kikere bichu choronokwak chekitinye kayanet ako kayanet kosubikei ak boisiet maitinye kayanet kityo akitebi ng'ony kayanet ko iwe iyai kito anan iker kito nemakat keyai anan imwochi chito neikere ile
imuchi chichi koyai toret not asikobit ketoret choronokchok kobwanchi Jeiso. Ameche abekyi yotok asiakochi mwalimuinik alak koteshi anan atach mwalimu nerube. Lilian kongoi eng introduction. Kameche ateshi ki eng yotok. Lesson nitoni kisomani kokobunchi kokonete kokinetkei chechang. Mwae kole kiyoknotetab Jehovah, kiyoknotenyo. So kokakiro eng yu kele choronok ko biik chebo maana mising. Biik chekikokonech Jehovah. Akaka kimuchi kesoru, imuchi kosorwech choronokchok ak kemuchi kesoru choronokchok. Kakiro choronochu kiro kole mami or age nekeititoi orit kebendi orit yukot kenyoru in Jeiso sikonya chorwenyo. Ko it was a risk nekitakan kabisa kot kolany keshekutab chichoto sikechor chichi. Ikere kile kiboisie all means amu kimakomi ole ititoitoi, mami ole bune. Ketinye choronokchok cheimuchi koitchech keitchi sobondab koigeny. Ama choronok tugul cheimuchi koitchech sobondab koigeny. Kakimeche kenai eng yoto mi choronok alake cheimuchi kobetech eng sobet. Akimi koi chorwet ingen ile imuchi ibet chorweng'ung. Tos itinye chorwet neu ne? Tos i chorwet neu ne? Kongoi. Ngameche atesin keteb ile maina ile kiitita ano keshekutab kot. Korik chebo olikinye mising ko korik chebo lagokab Israel ko kikishebe kityo saosiek, imuchi ko saosiek nekakire barak akende ketik. Ko kotab suswek ko nyumnyum nea keng'onye kityo. Lakini ngeng'onye komi ketik. Ko lazima keisto ketichotok yani kikure ne pambanik akeisto kebeberwek akeisto ni ko ki choronochu ko kale ki choronok angwan amu kinome chitugul konainyi akemuti chorwani ipkelany ko lazima keboisien gasit. Ngomami gasit ko kicheng namna age tugul kot kolany keshekut nebo kot akop kong'any. Iker chorwandinotok koshindos kolechinin menam mising metwak ak masi, rib konaing'ung, lany barak ipkong'any akonome akemut chichi amu kicham biik koker Jeiso kayanetab melen kiker kayanetab chito nemioni, kaker kayanetab biik angwan chetindoi koshinet, tindoi kalyet, tindoi kamang'unet nemeche kesorune chorwenwa. Ko mi choronok che mugulelwekwak matingaak nekaak komi koboten akoi meet. Ko choronok chotok ko choronok chesoru. Imuchi ndai choronok chemabo kanisa anan ko choronok chekikoba kanisa. Memete chorwanatak nochomin. Ay oret age tugul kot kiker ile oyie kot angot angwan netya ako naakse tuguchu betusiek chekenyoru kaimutik. Na ile betusiek chemi kaimutik komi choronok chebo iman akomi choronok chocham kobirin barak. Inoe eng betut nekenyoru nyasutiet anan kaimutiet komeche kenai nekele anyun mi choronok chebo iman akomi choronok chebo barabara yo chemeten akole ngorar. Kongoi. Choronok ng'oli age. Bichu ang'wan ko ki lazima kokoshin ako ng'ololchin eng kakwautiet age tugul. Ngap konochu kunyake kesoru chut ko iboru kole boisietab sorunetab sobonwek ak kimutyi Jeiso koi kekoshine ak keng'ololchine kebe amu skilen akaja tomo kilany oloton kotebi ama lakini tuguk tugul ko kiking'ololchin ak kekoshin ako mi muitaet ako mi ng'alalet, mi communication ne constant kele ongebe komosi ongele ambuch kotoi ketoitos eng yu siketiyo kobet sorunetab chichi. Kounotok maraisi kasitab ibetab logoiwek chemiachen ngot ko makipangan ak kekoshine sipkebe kutina. Mi muitaet, mi chito age nemana chi kobo mutyo mising tomoemo, komi age nemoche kochaktae. Kilyochini kot keng'ololchine ipkekoshine simabit toiyet tatya kechiktoigei ak kesirgei asikome chichi.
ako kanito na mache kesaru. Ng'alyot age eng yoto kekere kora bichotok choronok chotok ang'wan chekibo chichotok komatikoro asenet nenyoru eng kabetetab tuguk chebo ng'ony amu kiiyan ipkobut kot matebe akot chito kobo kot ana lakini kilechigei kiteche kot baadaye. Kito nebo komonut ko sobetab chito korok. Ko chang tuguk chemuchi kokerech ekosiek chechang kelechinigei ara kamukomi mbaret kakimete mbaret kome ak kele kakibe logoiwek kakibe keamte kakibe kelia. Netai korok ko kefokasan kelechigei bo komonut sobetab chito, bo komonut sorunetab chito ak nesirei ko baadaye nyikechobe tuguk alak. Kibut bichotok kot amakimwa akot kele kinerekyi chito kobo kot. Kiking'alale kito nekikiyai eng chito nekikinya. Lakini kot ko kechobe baadaye kokosop chito. So mi tuguk chebo komonut chenyolunot keker korok ak kristianik chekebechi chotok ak kemete tugukab emoni chebekyin emoni. Nebo aeng ko kale kitabutab Korintoek 15 netai 15 koite 33 kale amon kiberbera kale ngeme choronok cheyachen atepto nemie notok amune sikelen ker choronokuk chomi tugul ak ngondok tamirtab Jehova asiyai nemie itokyi ichek Kristo kora. Amen. Kongoi. Karibu mwalimu Nerube itesetai yoto. Kongoi. Ameche ataja kora eng kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kolen oretab Kristo inegei. Ngeng'alale akobo oretab Jeiso ko kamwoe sirutik kinetegei Jeiso yekiibe logoiwek chemechen. Kiyai ne Jeiso sikoityi biik chekimakyingei toretosiek. Kokonech atindonik aeng kitabut neben leso nebo rani eng kitabutab Johana ak 5 koitenik 1 akoi 9 ak kitabutab Mariko 1 koitenik 23 akoi 28. Ngiro atindio nebo tai kong'alale akobo chito nekimeat borto nekale kimitei ainetab Bethesda nekinekite Jerusalem. Kale akimitei Jerusalem tamboiyot koitenik 2 eng Johana 5. Akimitei Jerusalem tamboiyot tamboiyot ne kainenyi ko Bethesda eng kutitab Ebraic yenekite or marichetab kechirek nekitinye kereterusiek 5. Kale kaite 3 kiruitos eng oloto biik chechang chekimiondos chekoryotin cheing'woldos chemeyotin kokonyi wasetab beek ak kinyorchigei malakaiyat nebo kiptaiyat tamboiyot betusiek alak kowendi kowase beek sikosop chi age tugul nesip kochute. Kalas eng koitet 5 ak kimi yoto chito age nekiakomyan kenyisiek 38 ak yekingoker Jeiso chichotok kurwei eng akonai kole kiunotok eng betusiek chechang kolenji imeche kisobin. Kale kiwolchi chichoto nemyoni kolenji kiptaiyandani matinye chi neindoi tamboiyot kokawaskei beek amu yetanyone kosip kochortegei age kolenji Jeiso anyun ng'et ibitokung'ung ak iwe ak isop chichoto ngunotok akoi bitokenyi ak kwo. Kokonech atindiot nebo Jeiso kale oretab Kristo inegei kokonu borotet nebo iman eng ityinetab biik. Kale Jeiso kokimuch koburukei inendet ak biik tugul asikomuch koityi icheket eng ortinwek cheterchin. Kimuch korire akomuch koboisiechi magutikwak ak nesirei kokimuch kokochi kamang'unet biik chekakoityi icheket. Eng yutok kekere ortinwek 4 anan ortinwek 5 cheinetech lesson eng betutab rani akobo olekimuchi keityidoite biik eng oret neinegei. Netai ko kale keburuchkei koboto icheket. Yeburuchkei koboto icheket kokonech oret nebo aeng kole kesich rirgei kerire ichek. Yekirire kokonech kebeberta nebo 3 kole ketoret magutikwak amu kakerire ichek. Nebo yekaketoret magutikwak kale kenyoru kayanenwa eng nebo 4 komuch koyanech akokas ng'alek cheng'ololchini amu kaketoret magutikwak ak kakerire ak kakeburuchkei koboto ichek. Yeityo nebo 5 kale kimutyi ichek Jeiso. Ortinwek chuto 5 ko chikiboisie Jeiso amu ki ekosiek chechang atkai tugul kenyoru Jeiso komito ak biik
chemaname ngoretab yautik komanyalunot komitei Jeiso koboto ichek. Biik chekikiptengekinik, biik chekimyandos, kekas eng yu ko biik cheking'waldos, biik chekimokertoi. Lakini kale kinyo Jeiso kwenunwa kosirto eng yoto wendi, kale kwo ole mitei bichoto. Kale aking'ep koker chito nekirue eng taban yoto. Kokerkeit ak atindiyot kobo chitkei nga makimwochi ole kinyorundo nito. Akoi tamboiyot. Nin ko kiimut biik ang'wanu chetonton. Lakini ni kokinyoru tamboiyot. Kaya kwong'utiet agenge ko kakomut chito nekakomut akoi oinet anan ole kinyorundo makingen. Lakini kakikonech atindiyot komi tamboiyot. Ngot ko memuchi kotulchi tamboiyot orit asikobit kosob ko kinyorundo ano kot kai. Ngolen kole kong'et komemuchi kong'et amu nyalunot koek netai kotoromenchi tamboiyot orit amaingian chito age asikobit konyor kasobet. Lakini kingap koit Jeiso eng yotok akoker inendet akonai kole kikotebi betusiek chechang, kale kotebe kityo ng'oliot agenge. Katebe kolenji tos imeche kisobin? Kole katawalu chito kole nemeche kisobo, kole mamite chi neimuchi kowircho tamboiyondoni. Eng notok ko kakoit Jeiso asikobit kokas kotebi ak chichi korok netai. Ang yo kotebi ak chichi kokas kole tos tindoi kaimutik cheune chichi. Yekimi ngolen anan yekitebi keburuchkei ak biik kokonech notok kenyoru kenai kele tos tindoi kaimutik cheune biik. Logoiwek chemiachen chu ko kiboitiotab Jehova komame chi neikobigei. Chi neikobigei ko chito nemameche kotebi ak biik, nekere indogei klasit fulani nelen ane ko amitei kiwango fulani makinomegei ak biik alak tugul. Lakini kichorgei Jeiso eng kipsengwet akoi katikati kwenutab chito kiptengekyot. Akotebi akwomis koboto kiptengekinik asikobit koityi icheket. Komwa as sirutioni kole nyalunot akot akichek kebe kot ketebi koboto biik chekimeche keityi eng logoiwek chemiachen. Yekiityi kekas kaimutikwak, kekas sobenwa ko kemuch keng'et kesich rirgei amu kakekas lou atebet ole kaimutikwak chetindoi. Makimuchi ketoret eng kaimutikwak chetindoi tugul. Lakini ngipwakten Jeiso kotokyinin ole mi chi netindoi kaimutik cheu chu, kongen Jeiso ortinwek chekonunin asikobit imuch itoret chichotok eng ortinwek cheimukoksei asikobit koboisienin iityi icheket. Kale Jeiso kokimuch kokas ng'oliotab kaimutikab chichi kimi tamboiyot akolechi ng'et akinam mitoking'ung akiwe. Eng notok kokikas Jeiso akorire amu kotebi betusiek chechang amatokolechi wi tamboiyot orit akonam chi. Kolechi atinye kimnatet amuch anyain nguno ng'et akiwe. Kosop chichotok ngunotok amu kimnatetab Jeiso akwo kokolosunoti kobaibai. Kikas biik logoiwek chemiachen akobo chichi, kakisir chichi eng sobondanyi kanyoisetab borto ak kesor sobondanyi ak ipkokas alake logoiwek chemiachen kobun chichi amu kanyoiset nekakeyochi. Kale akot kibetab sabato betunotok ako kimuch konerekso yautik kole kalya keyai kanyoiset neu eng sabato. Ko kitestai atindiot nekinetigei. Eng yu chamanikab Jehova ko kale kitoret Jeiso. Kikere kora atindiotab nemitei Mariko 11 agenge koitini 23 ak 28 kokonech atindiot kora nebo chito ne kale kitindoi tamirmirik chemurwonen. Ko kale king'ep konyo Jeiso ole mi chichi, kale kowach akolechi kenyo ole kimi icheng'onu ne kole kimitei. So kale kikerkong Jeiso akolechi tamirmirionoto murwon mang'u eng chichot. Ko kale kimong tamirmiriet murwon eng chito ako kimuch kosop chichotok akoborien akobo Jeiso. Eng oret agenge ko keborwech Jeiso kora kowendi ole mitei tamirmirik chemurwonen akolya akotoret icheket chebortos eng tamirmirik chemurwonen. Kiityi bichotok kirire kotoret makutikwak akoborchi oret nebo kamang'unet nebo sorunetab sobonwekwak. Kitinye kebeberta neo tamanakab Jehova eng yu keyai ng'oliot neu nebo Jeiso oret neinegei keburuchkei ak biik asikobit keityi ichek. Ngikas atindoi baornatet nebo
gogo agenge nekimite tugul chuto bo America nekale ki eng egoshek ki chetom kotai logoiwek chemechen ko kiyoi mayek ako ki oret agenge kityo notok nekinyorune sobet kimukomi namna age tugul lakobate kityo korgei mayek asikobit kwalda asikobit konyor sobet nebo kotugul lakini kale kitun kobwa vijana chebo Seventh Adventist chekibendi mashambulio emenwa eng olimbo barakutab Rukabos kale kong'ep koit boitinik chebo Jehova kale nyokobwa korik ang korik kokatati kole notokotin ang tuyet kale kelechike kibendi tuyet ipkeyoe ne takirye mayek kyok ak nesire ko kimite bandek kikibute amu kibutishe December kibutishe kale kolechi bicheke kimite mbar kibutishe anyoni marasi kebitu kale kengele ipkebutishe ak kemeche kerye mayek nito no kerye mayek kale kolechi pastechi kain vijana aja mami ngala obutishe omi mbar mutai kale kolechi bicheke kibutishe mutai ak mine wikine tugul kale kolechi ongebwa tugul ketoreto ak mutai sikeng'etin kimutu biik tutikin siketoreto ak butishet mutai kong'etyo vijana tugul chekomite tuyet keba mbar kebutis kale kerong'e kityo mbaret kele rikyang nekabo akot kokoit kei kale akot kokoit king'et kiro kale kelechi kei kakolubwoni bichuman sinyo kani butis kale kelechini manyo kolen kidogo kong'etin kobawe kale kibutis bichekei kekwechi bandek kunyo kowirtikik koib koba choke konyi choke kende choke bandek ngipkolen saa 8 kokikoboro kasitab mbar tugul kale kolechi bichekei aspas makomi kasi otokotin obwa tuye saa 8 kale kopet namna neke kale ipkeunke kityo akebe tuyet ipkeng'etin ipkekas kanetishet amu itekemwoe kele kakerei ne katar biik kasi kale ipkekas logoiwek chemechen ako ng'etotok kale kekas tuguk cheechen cheking'erout kele kaiba iman lakelecho kale ng'ololoti ng'alek kewani lakini kale kini kekas kelechi kei kasirotin ng'alechu kong'etotok kotach logoiwek gogo kale ba achwamde atumde mayekchu kale pum kale akalechi ngobet ngoek sinet lakini kale maek sinet kisobe akoi rani tindoi ko lagok chemi ole America yote Mungu ortinwek cheechen biik kyok ortinwek chemengechen chuchotok ketebye ak biik ak ketoret eng kimnotet makimuchi keyai kwong'utik chetechegei Jeiso lakini boishen Jeiso eng oret agenge aeng somok asikobit iityi magutikab chito nekewechi ak iborchi inendet Kristo ameche koteshi chi ng'olyo anan koteb asiketestai eng yoto tikochi mwalimu age kongoi kichikitebe keterut eng kenyisiecho tugul cho komi biik kwenunyo biik kyok chekikousu ng'ony chekikousto kisib kousto eng sobenwa akot ngot kobwone kanisa nyokosisen taban yo angot ngoito kele kadia chicho bono kelacha uchoto tebe yoto kila mabot kong'ololchinkei kityo ngile ile hale kikokonamikwo kikolia ko kikesese kong chichoto amu kikonyalil chichoto kot koker kole mamokenaki chi akot ngilen itebe ilechi yaune akoi iwe ko biik cheu choto kokoi iboiyote yoto akotebi tuwai akitebi mana chi betusiek chechang kot kotun kolechin ang'ii tomamwaun kaimutik chu kouni kouni koamu kikobwone alake chokolen kotoret nyelen kachuleunyi nebo kamang'unet kole kobet chichoto kwo kot kotun komakonye komwochi chi tabunyi anan kiakomwochin ake kemwaita koek fitina kole chito ngosishike mi biik cheu choto chekikonyilso kousta ko ingotoretech Jehova sikokonech rirke akokonech konyit kibo orit sikenai nyalildab chichoto ketoret ambuch ilen anan kalen kikokopkei akot inendet acha amu nyalilda kioker kole kikosasa biik mana chi konyone ak ngoroik chesurain mana chi konyone ak ne anan ngoroik chekilochi kotugul choto kole kosirto kole ikose sipto neter ko ingot komaek Jehova nemi mugulelwek kyok ketepche sikelen me akot achek kialen atyem lakini alen makona nabas atoret lakini iro chicho tuguk chekitebi ak Jeiso kolechi imache kisobin kolen
angiweke ndara ibwoti jotebe kenyisiek 60 kokingibwoti ile ngamameche kesarwo ketepta ano otai kobun lakini mwisho kole Jeiso kero malasima komi kamang'unet yu amache iwe gaa nguno sob kotakas kole kele ne kekendera kesasa ngiker arue eng yu amuche ang'etita ano kole Jeiso ngotiyoni ing'ete mwisho koi kolejin oye kongoi nebo kwang'ut amu karibe kityo amache ikan nabas lakini kekochi kamang'unet nesire nekebwoti amu kikochuchuk ng'omnotenyi koker yundo kityongot ngap inyoru akot cheu cho mi taon ak ne komache kono simoni akot inekei kono simoni kikobelak kabwatutik chik tugul koek simoni noto makong'e kole mi akot kamang'unet nebo sobet nesire noto kongoi Bas tataje mwalimu ya nerubei ngebe kebeberta nebo kwoeng kasi neng'olole chemweu ak chekiuchech eng betusiek chemi ng'ony chemarket nebo lugosiek ak kiptabesit nebo rubet ak maat neyosu neu nebo ong'atet ak tiiyosiek ak toiyosiek cheimuchi koit amu mionwogik chekoityi emet koyoche kobit yestao kongobit yestao koyesta biik ko ngap koyestochi emotinwek cheile koikoen tebutiet ing achek chekeberure Jehova komwechi biik emenyo kiyoe ne eng kiyoknotet nekikonech Jehova akobo biik cheu chuto ilyochini ngot ko biik chekabun emotinwek chetinye bitonwek cheterchin kosirech ak kayanosiek chesire chekitindoi anan ko atebosiek cheterchin ak bitonwek eng olebo kalaksosiek abwate lekinye betusiek chekitobwone biik cheilochi chepkaoinik anan ko chebendoti ketube alake tinye kityo akwane katuge tai yu kosubkei kole kabunu biik ngoto kikibargei sikong'et chito ngoroik chetugul chekotindoi choto cheyoche kechengchi ot ngoroik alak chekilokchin ak kechengchi amitwogik amu kang'ya kewach kou nguno emotinwek cheu Sudan chekikebargei mi biik chesista timin arawek lo nguno yetab ketoi kebargei mi chekimwei Congo mi chekibunu Rwanda mi chekibunu ano ngot kenekityo olimbo Kakuma anan ko Dadaab anan ko biik chekanyo komwechech atkinye kang'et kole tam ko kilyochini mana chi atkinye kaoigei emet kakomwechi chito nekamwechi kong'ung nebunu kapkolosian ako kibunu olebo kicheng'e biik eng olimbo sang kele oye kobetyu koker ng'o kilyochini nekakomwechi nyakonyut chepkauyetab chepyoset ibortoi ileni miu ilyochini ing yeileni toret komanamegei ak ole moktoi biik amu ngot ko kakong'et biik kakobar chinyo agenge akobwone biik chetinye melelda nebo korotik ituche anan ibortoi nitok kit neng'olole kebeberta nebo rani eng kitabutab atebetab Lawik 23 koitet ko 22 kokalechech yotok ng'ololi Jeiso kokale Jeiso ing yutok ing kitabutab atebetab Lawik 23 koitet 22 kokale yo kesisye eng emeng'wong komat okesoke sulukwekab mbarenik kwok anan ayumate turonikab kesisieng'wong ako obokokyi kibananok ak chetoek amu a Jehova kamuktoindeng'wong koketyi kokeny eng kitabutab nekibwote ng'atutik 10 koitet 19 komwoe yotok kole kocham anyun chetoek amu kiotoek akokwek eng emetab Misri ko ngisoman kora eng kitabutab Romanik kurget 12 koitet 13 komwoe yotok kole kotoret chetililen eng tuguk chebanani ako yebitu eng chetoek ng'ololi sirutik eng yutok kole kilyochini biik chemi kwenunyo kobunoti ak chemweu ak chekiuchech mising ngot ko kou eng boroindo nemi lugosiek anan ko rubosiek
anan ko kakoit ak lagok ngisiat chebo kong'ut chetomo kwamis ngele ketebun keamis tomo kesa kikotoi kwamis anan kwamisie kwame eunek aeng tuwai sabari moja mami mpango chito netomo kwamis isis anyun akoi ile oye maomis taarabu kone kotinye kowek tabu kobwa kalyang'ik kobwa ak ne ilyochin yutas ibwat Jeiso akine kiu yekingong'et Kipriang'it komwechi emet nyo bo Afrika akinye kerib ing olindok akoi tun kakoet akong'etito kit nekikakon yestai mamwoe sirutik kole kikene sobenyi ako sobetab kokeeku chi nekemwei anan iute iwe emet nelel ko korom nebo kwong'ut nguno kingen amu achek chekikibwa kebwa emoni telen itite nyieku itang'any korok ikwong'e atebet ilen kingen Ingeresa telen imwa Ingeresa kelechin kele ne kong'yoke iten somok ile ho akyalen kyawe sukul ilen itu koterit atebet kaloksosiek koterchin atebosiek keterchin kikeit inyoru chemokorkoinik itu alak che atebosiek alak chemorektoi akoi isile seriani ako nguno ko kanye kesesen eng kong akobit kalotunet ing oli amu ketuitu kolelakitu chun matinye nguno ko keboisiei koi nasi inyendet akone koi daktari kekurin kelen inyendet no ibukoti olobo kapchoin olo kele nyo toretech yu isis anyun kobetun ile inai asa ole kaune koito eng emetab chi ngimemambo chi ko indegei ing kabwatutikab bichoto ile ndakane nekamwei kona Kiptabis anan kona luget awo emet age olep kekerin kuyoe kosengeng so ko tebutiet nito nekale ingot ko biik chebwone ak kayanet age mana chi ko biik chebo Islam anan ko chebo Buddha anan ko chebo Moindi ilyochini ing ibetab logoiwek chemyachen kot kote iboisie oret nakobo Jeiso kot kote omeng'isie tugul akoi itoret ing nyalilwogikwak ak boisionikwak tatyo nebo let anyun imutyi ichek Jeiso. Kamwa sirutik chemyachen kole mising eng betusiek chekabit tiyet ak toiyet amaiyan biikab kokweng'ung ile keninye nai ile me kenyi nai korotwek chu ako icheket chekabarene emet kereche buniko ilyochini yotok yakemai kele bas kimoche kepeldet amu kainai korotwek chebiji konguno kaikai kepelden koing'ung kepelda bichuto akichek ile mabot anyun anan itononi akobo imanit asikobit isoru sobonwek. Ng'olyot nekamoche awang'une ko nekamwa kole mi boisiet nenyigis neimuchi kokure kipsengwet ketononji imanit asikobit keiste toiyet ak bunyondit nekikobit akeku biik chekitononi asikobit keibu kalyet eng kwenutab meng'ikab yotok ak toek chemi kwenunyo. Taune saet tatyo nebo aeng iker ngot komi biik chomuchi otoretkei tugul aumgei amu mana chi ikere sile ara amuchi biik chetechu kokobwa tos mi biik chemi kokweng'ung chomuchi aumgei akocheng toretet tos imuch kotoret serikalit kora oboisie ak serikalit tos mitei biik ak kweanik chebo biik organizations cheimuchi oboisie tugul kibagenge ako nesirei yeomeng'isie eng kwenunwa ilyochini yekai lagok ak nyalilda mana chi kokamwa chepyoset inegei mami boiyot kikebare boiyot nyokoek shida lagok akot koikochi ile otebeun ong'etin otoretegei mbarani ongetoretkei tugul ong'ye mutai kakechorso kang'etyo lagok kochorso amu ame rubet anan ko kami kong'ung teitu kakechor amitwogik alak amu kaam rubet tom kwamis akoi lachikcha kakyochengchi kemnyet acha ong'etyo anyun pam masakisichu koibu tabu ngui ilyochini anan nyokoim lagok chepyoson ipkomach koimgei koluk muguleldanyi tos imuchi itoret ilyochini chito nekanyo ako katakorikyin biik chekikobek chekikibare tos ibote cheimuch akot ing kaniset ketinye ministries cheimuchi kotoret lagok chemengechen singap akot kibane lagok kamet akimut koba taban kele uimuch amu rirtos lagok koimen
komi cherirtos eng kanisa akoi ilach chichap komi ole tekostoe eng kanisa tos inam lagochoto imut sikomuch akine kokasta chepyosoni ministries cheu choto cheimuchi kotoret boisiet ne inegei ko akot ing oret ne mining ko konyol kebwa kibagenge sikobit keng'alale ichek chenyalildos eng kwenunyo chebunotik chemi kwenunyo chekimeu ak chekiuchech noto kikon Jehova kole akot ing mbareng'ung komekes turon anan itar akot lukwek ipchi kebeber neimuchi kokas akichek sikobit kobae lagokwak sikekuche yebe toek ak bunotik amu kikitoek akichek. Ng'olyot nekamoche ang'une ko kiyoin keng'alal ak chi nebunu Sudan kolecho amiu ako mi timdo sigikyuk kale kingewach ko kale kikimete kot nekio nekimi town akerwae ngoroik chekikitinye ak tuguk chekikimuch kenam kityo keleni betusiek 3 kolong kochang'a komabek luwoni arawek 6 nguno kale kinyakeyeste kemete korik kokiit biik chekinyo kobut korik koib tuguk tugul kole chwang ipkonget kot ibwat anyun ile ang'at kinye atinye nafas atoret chutok amu alak ko chokora chekimi town ndakikotoret atkinye kochomegei emet kepchei akeam tugul lakini nguno kakoek luget kokikaba kole chwang mami kiy neking'et ipkebel kot amu kikere kele mani kimene ni atkinye tos ne nekeyoe nekilen investment nebo kipsengwet kicham akere chi nekicham kotoreti chokora eng olapa Eldoret olo ko kingapkwae chokora tuguk chebo kwang'ut chetonondos lakini nginyokometo karit yo mara moja koit chokora akinyokotoroch kabisa akeripchin karit nyi kot komatinye kalyang'et akoi kowek lakini chun alak kinyokonde hek itu kikoba kioinik ak kila kitu kiya chito investment notok akobo kipsengwet ako tegis akichek bichotok kongen kole chi neribe chichi eng kondoiwek Jehova sikobit keku kirondet neibe logoiwek chemyachen akot eng ichek cheusotin chekiumwechech ak chekiuchech ng'o chi age netese tebut anan ko ng'olyo age tugul netesyin yon. Kameche atesyi pasta ngap inyoru kapchi chemengen logoiwek chemechen ako kakomoche olotok biik chekamweu eng nyalildanywa ako mandoi logoiwek ako mengen akichek logoiwek chemelen kakotach amu miendonywa kityongon ko meche keku kora chekichepchepen ko kiboitinikab Jehova keibe unyo ketoret bichot kit nekimuchi eng toretet kebe kepchei tugul ak bichot kesapoten amu eng oret neu notok iityini icheket chekamweu logoiwek chemechen ak iityini kora chito nekokimeche konyi ikochini logoiwek chemechen amu kakokere ung'ung neketebi koboto inendet ak isapoten ichek. Eng ortinwek kou chotok keityine biik chechang mito kora imuch kekas kityo kwatindiot amu ngap komuch mabwonye biik lakini kakobechi biik alak keipchi bichoto akichek wisisindo ngap inyoru biik alak chekikong'et chekikotach chokora eng korikwak kondoi sukul koboe eng korikwak kwolchin ngoroik korib koek lagokwak ko kebeber nekimuchi keib kora akot akichek komuch ketoret keityini biik kou chot kokakeityi eng ortinwek cheterchin ma lasima koek direct lakini imuch keityi bichoto eng oret neter nekiityini ketoreti chito nekakonam asikobit komuch kotoret ichek eng oret kot kobwonchi Kristo ko ortinwek kou chotok alake chekameche atesyi. Amache kikuye kit agenge kongoi manyumnyum anyun mamoche aberberin amu oret noto nekiityine logoiwek chemyachen koibe akine setani chechiket ilyochini yekaitach kora anan kone mutai koba ng'echero kole chwang kikeib tuguk tugul chekimi kot kotu kole chitache kwek chesebet ak pombo moe betut age kunotok ilyochini kokang'et bunyot konde chebut orit yuto kole simutai matakeib logoiwek chemyachen amu kityem agenge akile kwek monyile. Kongoi pasta kameche atesyi ale akot achek chekimite emotinwek chekikemande sang ketinye tupchosiek chok chebunu gaa anan kobunu yani
komoswek cheterchin che ngele akot state age komnyone komeche itoret itach konyo kong'ung. Ko ye kaitach chito konyo kong'ung konyone chito is ak atebenyi. Makergei kou ole kocham oteptoi ak kong'ung. Kidogo ikere rondogei beek ngilen iwe bathroom kakeranda beek olatugul mi ng'ony anan kolya. Ikas yani kuchutin nguno noto yani anan ko manyendet ko lagok kole kalya imutu biik kila cheptepche kouni nguno kelechech bo opchei kitandet agenge. Ako yu ko kiagnatetab Jehova kora. Imuitoitoi ano amu korom yoto koitu biik eng gaa koyoche ketoret asikobit kosich kelyekwak. Yoche kimut amu makergei ak olimbo gaa. Meche otinye karit agenge ako meche imut kwo kasi, meche iwege nyeilabat, nyeitoret ichopchi amitwogik inyendet neineti, inyendet nelyo. Yani iwendi up and above tuguk chekocham iyoe. Ako mat koimache ile kosich kelyek haraka, lakini biik alak chakakemwa kele mi biik alak chebwone komutyo, komi chechepchepen, ko mutai inyoru nekaile ye koyam, kakoyam matoche chi age. Tos une yoto? Yoche keng'ololchigei kotepto ano si mutai komakakikerte biik alak kobwonchi Jeiso. Ameche atesyi kora pastor akobo ingeny abwoti eng olimbo gaa ko kicham komi biik chekibunu lem chekicham koibu chebungut ko ngonyone eng betusiekab rubet achek kekesisiei eng olep gaa ko chebungut nekaib ibimane beek konyi ak kemetoun chebungut konde chebirerenyinet akwo. Ko eng kasarta age tugul kicham akere lekikikoitoi gaa amu mi korik chekikochin kopimane akoteshine eut kondechi chebireit kai. Komi alake chepimani akoyam meot anan kotil. Ko kimi korik alake chekiakere kora kicham kekochin chego amu eng kalenjin ikere amu kami chego yo kokochi chego koteshi beek chukai amu oo rubet eng olinywanet. Ak ingen ile chichi kakobun keldo, mengen betusiek chekakonyo ak kakonde batet tuguchu kokeseni sikoib kocheng'e amitwogik eng olimbo gaa amu rubet. Ko kicham akere eng kasarta eng olimbo gaa ko kimi ketoche bichutok akebai. Ko melen tikotindoi haraka ko kakobiyo. Kotoi atindonikwak. Kotebi betusiek oeng ile kat kole ikose ngakotepche bichuso komokochoktoi. Ko kitindoi biik cheu choto ingen ile ng'ete kipkei kotile ye kobwone betusiek ata angwalen ine kanyokoibe beek akobe. Angakoek betusiek oeng somok. So ikere ile mi chito neketindoi amu kitindoi biik imuchi ko tilionutik, imuchi ko biik che choronok chekibo gaa chekanyokomeng'is. Ko ingen ile ngoit gaa koyam korue lagok keutoi lagok ipkoruiyo rumit kowokyo lagok kele makiruu kocham kengen kitandenyo nekokimite kotoige boriet nengwong eng kakwekei ong'egei chepyoset ak boiyot ak lagok amu toek kot kole boiyot ye kolionoti toechu obanyu akoi kristianik kotokomi kristianatet yoto iman ikere ile oye ng'wan akoibu shetani tiemisiet eng achek eng oretab kristianatet kotoretech Jehova. Kongoi, maraisi. Yache kityo konyo Jeiso sikotebe kwenunyo sikeyai tuguk cheu cho amu amakoi kipretendan kele maui sobonotok. When you're inviting somebody konyo sobeng'ung anan konyo kong'ung, komelen rahisi, kaiste privacy ak all that stuff.
ko Jehova inegei nekonech kamuget keyai chotok tugul. Amu ngokanyo Jeiso sobenyo, komakwo acheket kekose ko ngitoreti ko wisis, manyigis, itoreti kityo ko ngiro tuguk chekaek cheikere ile kateimin karanda beek imuitoi kityo akilen imuchi imwochi chichoto pole pole eng oret nebo chomyet. Lakini komami Kristo eng inyendet ile kiasitune inye mondauyo ingen anyun komando akitach kikoingen kilechi karibu ilyon. Chang tiemutik chekebune wen ya iribe chito ak yae chotok mising olep America olimbo gaa much komaimukoksei, lakini olep America nekiliponi beek, kiliponi amitwogik ak keliponi tuguchotok tugul chekibudgetani koui, lakini Jehova inegei nekonech kimnotet keyai chotok tugul. Kongoi kanetik chekakong'alal chekakondo tesetai kimite betutab kosomok kasi nemwoe kolen ketoret cheikuotenotin. Chang tugun chemi ng'onyuni tia biik chekikikuoten. Ng'o eng achek netom kokas ole ikuotendoi biich ng'onyuni kemi. Ngap isis ibile kakiba ano anyun, makoi iwe arawet is. Mite tuguk tugul chemi koteisobe chito, mami chi eng achek tugul nelen tomo kikuotena eng or age anan ko or neter. Chang tiemutik, chang tuguk chebune chitugul. Ngap iker chito kororie ilen oye baibai, oye matinye kiy anyun neimi chichi, oye tinye sobet nekararan chichotok, lakini mengen akile kweyot netom ilochi neilochi chicho netom ilochi mengen. Ikuotenotin biik, nyalildos biik, barekei biik ak sobet eng ng'onyuni. Chang tugun. Matinye kele mokoriono anan kele kibananiano anan ng'o. Chi age tugul komi kiy nekikokuoten. Inye komi kiy nekikokuotenin. Mi kaimutik korik ole kiriptoi lagok. Mi biik chesirirtos. Mi chetinye mianwogik chematinye kinya. Mi chekikoba sipitalishek tugul akot tinye rabinik tugul cheimuchi chekilen oye mokoriot anyun tinye rabinik kulut, lakini matinye chomyet, machamegei. Mi biik eng kwenunyo cheimegei akobo tuguk chekikosirto chemuitae sobet nguno amu choices chekimekan eng sobet, tuguk chekilewen chemanai kole baadaye kobwone koimegei. Ingen cheng'wonen cheibune inyegei, angen chechuket. Unye roriot rirek, lakini kase Jeiso rirek chotok. Amen. Ko kere beekab kong ya iunye tokeng'ung kemboi ak irire koech. Imande ngomanda biik ikere kobaibai chitugul ilen oye kabaibai chichi anyun matinye shida, lakini kakorir chicho koech. Ingen kityo, ingen Jeiso ng'wonindang'ung tugul cheibune chemengen chi. Ingen Jeiso che abune chemengen inye. Kosubkei ak tuguk anan research chekikeyai ko eng Cherongok ko keboisie eng kila kenyit keboisie rabinik chechang mising ketieme kiro kecheng kerichek anan kecheng tuguk cheimuchi kochuchui miandab kabwatutik amu chang biik chekikosich kabwatutik mising akobo tuguk chebune kotko kikotwal metoek biik alak. Ko eng kenyit ketieme kele tos kerichek ngorcho chekimuchi kikochi biik cheu chotok asikobit chametabgei. Mokornotetab tuguk inegei komarikyin akot kokoito boiboiyet anan kalyet. Biik chemokorek biik chekibanano komuchi kobwat kole chicho mokorio matinye shida anan matinye kiy nebune anan matinye kiy neimuchi kokuoten. Anga rabinik komaale boiboiyet. Bananda kora komami boiboiyet. Ko ne balance? Jeiso ne ngitinye Jeiso ako bananiat ko imokorio eng Jeiso metinye kiy. Metinye kaimut age tugul. Ngesoman eng kitabutab Luka 4:18 kale mi tamirmirietab Kiptayat koboto amu kiila
sikobit aamchi kibananok logoiwek chemiach. Kiyokwo sikobit aamchi lulenik katiaget. Asikobit kokerto kipkoratinik ak atyach chekikikuoten. Noto ko Jeiso nekong'ololi eng yoto. Ne neinetech kurganatak ak achek akobo kit nekiyai Jeiso ak kit ne rani akichek eng kebebertanyo achegei konyolu keyai akobo ichek chemi kobotech chetinye magutik. Mi biik chechang makoi kisisa kele mami biik chebwone orenyo chematinye kakuotonik. Mi chito nemyoni imuchi irutochi. Mi chito nekikobun shida neo komakoi ibakakte akile he ngoborye shidenyi. Kichut shida noto inegei ngomang'une noto. Kure Jehova keitchi magutikab biik alak. Akot ndamakingen kele auyanan ngot kotoche Jeiso. Nganda keitchi ichek akobo Jeiso ko lumeiwotab kiyoknotet nyo. Ko kanyol ketoret ichek chetinye magutik amu mache toretet. Chemyandos, cheame rubet, ak biik cheu choto chetinye shidoshek cheterchin. Ko ngokakiro koitchech acheket anan kakotok eng konyekchok, kengen kele chichi komache ketuch. Chichi kwame rubet, mache kiy neame. Anan ko chichi komatinye chepkonda neimuchi koite sipitali. Ko noto kikomut Jehova bichotok kobwa at our disposal anan keker eng konyekyok. Amu togunot mi biik chekikukoten eng oret neter ak cheterchin. Ingen ak ketambuani achek tugul. Kitoreti ichek amu kiketach Jeiso koek kiptaendenyo. Ak noto ko kit ne kurchinech keyai. Karagutietab Jeiso netieme ketoret biik alak tugul ko lumdautietab bukuit nenyolu kisub. Makingen kot komi chi age tugul ne kikotoret kobun inendet, nekitach inendet anan ko achicha. Mi chekitach Jeiso, mi chekinya Jeiso akibwonchi icheket. Mi akot chekikinya, mi biik akot chekemuchi ketoret chematinye kongoi. Mi cheitoreti tapkalkong'et kityo kwote biik kose kapkong'alal tugun alak cheter. Chang mising angot eng acheket imuch irib biik mutai tebi ikose ng'alek chemwoe. Komatkoek biik chematinye kongoi. Lakini ilyo kimetoi amu chotok tugul ko tiemutik chebwonchinech. Ile abich atoret chichi ko mutai koim sobeng'ung. Anan itoret chito ko mutai nematinye kongoi. Ko namatinye kongoi ilyochini, what do you do? Koi toret iman. Kokomeny koing'ung. Anan koialchi tuguk chekoialchi lakini maal kongoi isis kokeny koit chitondit anan koitondit kole keroi. Ngomaal kongoi. Kalebitet age tugul kotinye orenyi ne inegei nekibartae ole kiriptoi chorwet. Ketoret eng iman, ketoret biik alak eng iman ko kanyol keeku chekingen magutikwak. Eng emetab India kobiton kebai toek anan kikochi tuguk chekie. Alen unotok alenjin konyo toota kole nakaa beek inaki chego. Kubiten yono. Lakini komi biik cheng'oken chengiitite kole kaale siam ne anyun eng gaa komisinyen amitwogik ko. Oye kamaketinye akot oye komaketinye bai. Anan kole ngomi lagok chemengech, kimi lagok che ingen lagok komaunyekis, so kolen mama ngomi chego, angomite chego akilen mami. Aka ng'ong'noteng'ung nemiten ne kawaida. Mi biik as cheng'oken kawaida ne ng'ok ne akot ndami tugun kotinye malik anan kotinye tuguk chechang komakoi koito akot kitikin. Imuch kole oye kamaketinye sukaruk. Asikomi biik che lazy chemaimuchi yani choriren memuchi konde maana ngokalyon. Koek kityo kamakomuchi kole kamaketinye kesinyen makitinye akot beek. Itinye beek, kalya menake beek. Anan ikochi chego chakamitei ikochi. You know, tuguchu tugul chu kembetoi vitu yote yenye tuko nayo itaisha. Iberur chito age amu kokikiberurin. Lumdautiet nebo kamanut nebo keek
toretindetab Jeiso eng choronokchok kotaune netai tokyinet nekibortoe chomyet nebo gei. Kotokyigei ichek. Yome kecham bichotok korok, kotomo itoret kaicham korok ingen ile ni kotinye ertab Jeiso neu nenyu. Ni ko chito netinye magutik cheu chechuk cheka atinye ak amuchi anyitigei lakini komatinye. Tos itoretitoite ano chito netinye nekikukoten? Tos mi biik chekikokuoten tengek kikobirto tengek mising. Ak keker tos kikere kele kichusen oranatak ngokase. Tos isochini, tos iitchi ak ibitebe ile tos atoretitoiten ano. Eng emoni eb America koter, makoi iwe chito mitei space nemasupos iitchi yotok nebo chito. Ne akot ngonyalili chito mamache iitchi yotok. Lakini imuchi iitchini ak ilechi, itebe kora ilechi, tos aune? Tos imeche aliochin? Komwaun kolechinin saiwo kityo. Then that is the only thing that you can do for those people. Kit agenge notok neimuchi iachi. Ko biik alak ngiro imuchi iipchi alchi ngor anan ikochi ko dolayat agenge. That's a big thing. Akot in store kero chito kwalishe ako matinye kiy. Teshi nan ikochi chekaial chechang amu tia tugun chekewirtoi kemi emoni. Tia kwenik cheitinye chito. Ndeya iwendi gaa ititochi chito age. Ko ialchi ngoriet chito age tuch. Ikochi swetait na kotewirtoi angot ngikere ngot kometinye nesire yoto. Ko tos ichobot itoret cheikutenotin anan ikuoteni itese inyendet kokeny. Kotoretech Jehova asikobit kenai kito nekakonech Jehova ak tuguk chemakwech Jehova keyai eng chekikikuoten. Tos mi chi netese ng'olyo? Kameche atesyi ng'olyotab keker ile ng'olyo nekanyo ngoritab kanetisioni ko kakonech kora tatari ko ki kristianik kelenjech ngana keyoktech kipsengwet keitchi ichek eng ortinwek cheu chekakinetkei kot kobwonchi Jeiso komitei icheket cheimuch mobwonchi Jeiso matin kokakikilgei keyachi boisiet eng ortinwek chekakonetech sirutik chetililen. Konyolu keribkei asimakonech notok kikurene discouragement komeech mugulel ak keserendan eng banda kotko makimuche ketoret alak. Ngap inyoru chito koleni kinyarib eng konyu atoret aalchi kwomis koba lagok sukul aamdachi logoiwek chemechen amakas kole bichu ko kipsokarik kiwek kipsokarek bichu makomi kiy makase ng'olyo mete kityo bichu ko alak abakobetyo metotenwa kikekochi kikekochi amitwogik kikekochi kot nerutos oruchu weiso kora koemechek. So komat kokonech komeech mugulel asikibutyi echeket eng logoiwek chemechen ak kayanenyo amu mabwonchi Jeiso ko kikibwoti. Kakonech atindiot nebo Jeiso kero kot kingonyoe bichu kiresyotin eunek kokinya biik 10 yeityo kolecho pa koborchigei tisik kingap koba kowek agenge nyokole kongoi ndakikakile akot kawek sokolu sikong'et agenge telechini ara kokai agenge nakikiwo agenge komakai kikobochu 10 lakini kibwa agenge ako chito namdas eng rani ko Jeiso nekawe boisiet ko eng achek anyun rani yeexpectani ata ngot eng inye achek ko kichito imuch mabit chi lakini kameche alechin kito nebo komonut ko kikristianik ko kekol keswot. Kol keswot rani ame expectan kobit ra kekol keswot rani ako tun ikase kobit keswonoto kenyisiek 10 kenyisiek 5 kenyisiek 3 kenyisiek 20 ako 30 ikwonge kelen keswot nekibet ko nekinye kikolei nikotebe kenyisiek 30 akobite ra ngeyai boisiet amakexpectan kiy in return lakini ongeyai boisiet ak kemetoi Jehova kebeberta nekakeyai kebeberta nenyolunot keyai kwai Jehova nekang'et amat komech mugulel sikemete kasitab Jehova. Kongoi. Nenda mema nenda sako Megan kelechin kongoi amu bite keswondenoto betusiek alak imuch mero akot kobite lakini tun baadaye kolen kitachan sobondanyu wendi chito kokuskan kole ngaa kikiyai nemie. Kongoi atache mwalimu nerube. Wikit konye ko kikinetkei kele konorweng'ung komamite yu.
yani instant ratification nekichenge komamite yu. Kale nyone Jeiso konekit akoibu kuyo kikakinetege atindion no kileji chito no kimite eng oret ko kakibwaten koleji chitab hoteli rib chichi. Kolipan chekimukakse koleji aweksei komite chekikaiboisie nyolipani tugul. Ikere ile konorwenyo nebo tuguk chekeyai iyai chemiachen. Ingen Jeiso konorwet nenyokokonin. Amen. Amen. Karibu. We kongoi mising kitindoi ing sobenyo imeng'ishei eng kwenutab biik. Mami chi nemi kapkwembeyot inegei. Eng sobet nebo chi age tugul itindoi biikuk chebo koing'ung, itindoi tilyanutik, itindoi biikab kokwet, ak itindoi biik chotuitos eng kanisa anan koyoe boisiet ile kikisirak. Ko eng kasarta nebo sobet kesoptos eng emoni ko kikitechech eng mieindo nebo Jehova. Kikebutyi emetab tengek. Tengekto nekikobit ko kikolach mugulelwekyok. Kikokon kipkei eng achegei. Kipkei notok eng kasarta age tugul ko kikepcheigei. Kitindoi konda nekikere chito eng mieindo eng yoityo. Kekere chito kora kot keker kele oye ne nanyorune chichi ko ne nemanyorune. Ngokoiteni ko ne nanyoru eng inendet. Eng kebeberta nebo kwang'wan kasi kokamwa kole chomyet nesire tugul. Angase kekweri sobet akebendate ko ki biik akemeng'ishe ak biik komi kiy nekekure chomyet. Chomyoni eng achek biikab kalenjin komuchi ko agenge ng'olionoto bo chomyet. Simwa ile kecham chi kotos kekuye ne ile ichamdoi ano anum. Ko eng yunanik ko kipcheune chomyet konyil 7. Achek kimuchi keker chomyet nebo kwondo ak manung'otiot kele chamegei bichu kabisa. Chame chichi lagokchi. Chame chichi choronok. Ko eng yunanik ko kipcheune 7. Kebeberta netai kotaune chomyetab kapchi, manung'otiot ak usotiot. Eng chomyetab manung'otiot ak usotiot ko chomyet neichutu manung'otiot ak usotiot koek agenge. Neng tugukwak chebo ung'ot ko kikoyat mugulelwekwak koyotyigei ichegei. Ko chomyet nekure bichotok chomyet nebo sigisiet. Chomyet nekochin bichu eng oret ne inegei kokoshin akonyor tilyandit eng ichegei kikure eros. Chomyet nebo aeng ko chomyet nebo choronok eng yunanik nekure philia. Philia ko choronok cho ichome komi chorwet kabisa nengisis ak iker ko makoi iru kotomero. Ngomanyo koing'ung iwendi bicheng'e. Chomyet nebo somok ko chomyet nobo chorwandit nebo barak nekibiregei barak kikure ludus. Ludus eng yunanik kale chomyet no ibire chito age barak. Anyone kabisa inyone amu kami sherehe neketindoi nga kami tumdo iipchini tuguk takaipchi takaiyai korot nekaiyai kityongon ile kaitar. Ko chomyet nekikipche bichotok. Ko chomyet nebo ang'wan ko chomyetab kapchi. Atindoi lagok achame lagokchuk amu kiasich. Atindoi tilyanutikyok amu mamani senge ni ko lagokab senge, lagokab mama. Tilyanutikyok kekure notok stoch. Chomyetab kapchi, tilyanutik, oret, bororiet. Chomyet nekimwa bichu kora kopcheune ko chomyet nekikure chomyet nekikonugei. Akoi imechi chito age kikure pragma. Pragma initok nekale kasarta age tugul imuchi imechi chito age
angot chito nemingen anan imutu chito nemingen ile kong'o chichake ngetebenen komie ile kanyoru ngoret akatai koinyu akorib icheket. Mi chomyet kora nekekure Philasha, ko chomyet nekikure self love, chomyet nebo kipkei. Achome chichi amu anyoru faida eng inendet. Muche komi mung'aret, imuchi keyoe boisiet tuwai, mi kikeal karishek, kimi kampunit agenge ak inendet. Ko chomyet kityo amu kinyoru faida eng bichotok. Chomyosiechu tisab ko kinam yunanik kopchechigei eng ichegei sikobit komeng'is kou biik. Chomyetab Jehova kekure agape. Ne chomyoni eng yunanik ko chomyet nekikonugei nemami kiy age tugul neimoke chichotok kenyoru. Komong kitabutab Johana 15 koitetab 13. Kang'alal Jesu kong'alale kole akwek Jehova ko yoindet ketitab kokit otemenik. Inendet ko semberindet weritnyi Baba Jehova nekikol. Kokamong 13 komwa kole matinye chi chomyet nesireni ale kokoito chi sobondanyi akobo choronokchi. Kingomwoe Jesu kole mami chi netindoi chomyet neuni nemuchi kokoito chito sobondanyi kokochi choronokchi kokoib itondab Kristo inendet. Jesu ko yetindenyo nekikonkei, ko chorwenyo, ko yoindenyo, ko kiptaiyandenyo. Kot kokoito sobondanyi eng ng'wonindo nekikonkei, kot ko kimurtoiyot akome akobo ng'ony komugul, komechi icheket chemengen ngot kole ng'o bichuto. Werikab Adam ak tibik ak chebo Adam tugul. Keker kele chomyetab Jehova eng kasarta age tugul kokere sobetab biik chemeche maket amu mabeku makutikab biik. Chang makutik cheketindoi eng ng'onyuni. Mabeku makutik cheketindoi eng kwenutab biik. Ngitoreni itoreni. Ngiker nguno biik chemi America ketindoi biik chemi olimbo gaa. Kakosirto chito kelen iyokwo chepkondok. Choronokuk chetindoi kolen mioni chito kakemut sipitali iyokwo chepkondok. Nyone chito eng kasarta age tugul. Ngiker kebeberta nebo somutik eng chi age tugul neitindoi nekikoberuri Jehova ko chang. Ibwat kaniset. Kila eng betut kemwoe kele oye kokobit ni, kokosirto ano. Lakwetab nemoche kemut sukul, biikab ano komoche ketoret ni. Ko eng toretushek chotok kitindoi tugul ko nyigis eng mugulelwekyok. Ko kimwochi kele kikoigei sobonwekyok chebo kristianitenyo teta nekikee. Ikee kotikei kabisa kotiker ile iye makomi kiy. Obwoti chepsiling nekicham kekee teta. Inome kinet kabisa ipkotendenit kinet ak ichile kabisa akotokomuitoi teta. Ako kosou chego tutigin. Ko eng sobetab kristianitet kekee. Konakemwochi kole kikee koit kasarta age tugul ipkonake Jesu chekikekei tugul akowekwech chekikekoit. Eng miendab Jehova koo ako baraa amu eng sobetab chi ketindoi biik ako chomyet nemi mugulelwekyok komatindoi kipkei, matindoi kiy nelen ngokoiteni ameche awek. Agape nebo Jehova ko chomyet neikoitoi nemechenge kiy. Ikochini nematindoi, itindoi newechin, nenyolili, nemyoni, nekosirto biikwak, nerirei. Eng bichu tugul chekitindoi ko chomyetab Jehova. Nole mami chi nemuchi kokoito chomyet neuni nesire tugul kot kokoito chito sobondanyi. Lemitei konorweng'ung komi sobondong'ung. Kimwa sirutikab Jehova kouno. Lemi konorweng'ung kabisa ko konorweng'ung komi kap Jehova. Ko kingoberurin Jehova chekikoberurin itindoi biik
matin ko biik ma biikab orengung, matilyonutikuk, biikab kokweng'ung ak biik chechang chekitindoi, ko biik chebo kanisa, ko biik chechang chemakindoi kele ng'o bichoto. Ko kamwa chi atindiot nekibo chi nekimanda nekipkobois kenyisiek 6 eng emetab Trinidad ak Tobago. Eng kenyisiek 3 chekimeng'is chichi, kale kinyor biik chekibo Islamiek ak biik chekibo maindik, ko kitindoi dinishek kwak. Ko kale eng kasarta age tugul komi kasarta eng emoni bo Amerika ak emotinwekab chumbek komi betusiek nguno eng wikini ketindoi kito nekikure kongoi, Thanksgiving. Ko kongoi ni ko eng kasarta age tugul ikere tuguk chekakonde chumbechu taban korikwak, konde mauwek, konde ano. Kole eng kasarta age tugul ketochi biik. Kotab kotachin choronok. Ko ngotachin choronok iwe ibichotok komi kanamunik chekeyoe. Ko kanamunik chotok kiyoe, kale eng kasarta age tugul imuchi, kale bichu kingetach kikristianik kimokobwoni. Katachin chorwet, katachin chito neingen, komabendi bichu. Kale eng kasarta age tugul ngemakibe akaketachech keboru kele kikebe taban, makimeche kekoite eut nebo sarunet kekochi biik alak. Ngetachin eng neya, ibiwal notok neya koek mieindo. Ngetachin eng kasarta age tugul chito age, ko nguno eng kasarta age tugul imuchi itach biik, nyitach koba koing'ung. Ko ngotachin chorwet kora ibiyai kiyoto koek, nguno ngachek biik chemi Amerika ketindoi kasarta netoche chito age biik alak kobwa nyiketuiye tugul nyikeng'alal tugul kibagenge ipkeamisie kibagenge. Ko matkoek kityo achegei chekingenkei, ongetachgei ketach akot biik alak angot chemabo kutinyo, angot ta chumbek anan ko chi age tugul sikobwa, sikobit eng oret age tugul eng bwananatak kanyokwomis koek kaberuret nekineti logoiwek chemiachen. Ng'oliot neo mising nekamwa eng lesson ini kotare, ko kamwa kole eng biik chekimeng'isie chekikobwa kwenunyo, ngo biik che choronok anan ko biik che tilyonutik anan ko biik chemakingen kele ng'o bichutok chekiketach, ko ngesa akobo icheket. Ngesochi biik cheuen mugulelwekwak. Kitindoi biik che eng kasarta age tugul chemakimuchi keitchi eng ng'alalet. Kimuchi keitchi eng toretet, eng tokset, eng saet. Eng kwenutab tuguchu kiyoe tugul, keyoe biik cheuen mugulelwekwak koek choronokchok. Amu kamwa Jeiso komie kole mami chomyet nekerkei nemuchi kokoito chi akobo choronokchik. Kitindoi choronok chemakisichech eng korotik, matilyonutikchok, ako biik chemeche Jeiso koborchi icheket baunatetab kipsengwet. Kamang'unenyu ako saenyu eng kasarta age tugul ale eng sobet nekitindoi ko ki biik, konyolu kenetkei ko ki kristianik kele kitindoi biik chemuche kenyolu ketoret. Ngoyotokis mugulelwekyok, ko kateb kole eng kasarta age tugul kimeche inai ile une biik chomeng'isie eng kwenung'wong, iwe kebeberta nekakasir kole joshuaprojects.net. Kale imuchi inyoru kebeberta nebo biik cheingen ile une bichu chekikesir eng bororiosiek kele une kutuswechu kemeng'isie, une lemek chekemeng'isie tugul, une kesichek cheketindoi tugul, une biikab kokwoni chekemeng'isie tugul. Kale eng kasarta age tugul ketou grupisiek chekimuchi keitchi bichu akesoru icheket. Ako mising kasarta age tugul komeche kenai kele ngoyotokis mugulelwekyok kele kitindoi biik chenyolu ketoret akesoru. Tos itindoi chorwet? Kateb eng yu, tos indoi chorwet neibwoti ile chorwani kiyoe kasit tugul kotomo kosik kule sikaret, maiyek, iyoe ne akobo chichotok sikobit koitchi Kristo? Kotimuchi memuchi iitchi eng ng'alalet, ko tos eng oret age isochini chichotok ne maketab muguleldong'ung akobo biik chemeche kesor? Ko kateb kora kole takami Jeiso eng kwenunyo eng rani eng biik chemiondos, kataoe ne akobo biik chekikokemut
eng kwenunyo chetindoi mionwek chemakimuchi konyor kerichek. Chomyet neo nebo Jehova ko kebechi biik chemeche toretet ak chemeche sorunet. Ko yekitare lesson ko kamwaiwech ng'oliot neo mising kele kimeng'ishei nakata Jeiso eng nguno eng emoni. Kiyoe ne ko ki kristianik chekiketach logoiwek chemiachen akobo makutik chebo biik ak sobonwekab biik chebeku eng betut. Amu makit nemie eng betut nekakome chito ipkoek acheket chekap ketoret kityongon ko akinye kotokosoptos komakikoitoigei amu kioker eng kasarta age tugul kakome chito kokonugei kabisa biik, kokonu biik chepkondok kechongane harambee, kokonu biik amitwogik ak kechop kiy age tugul akobo chichok mitei sandukut nguno. Atkinye kosobei komakikoite kiy, mami kiy nekikiyai, lakini kakome kityo keibu tugukcho. Ongenetkei kele ongesoru sobonwekab biik kotomo kobek ng'ung'unyek. Amu nekakome koman kimuchi ketoret tilyanutik, ketoret tuguk cheimuchi sikekonor chichi. Lakini une sobonwekab bichu yetokosoptos. Noto ne korotikab Kristo chetebenech eng betusiek tugul kele tos chomyet ngoro netya nekikoite akobo choronokuk. Kakesune yotok kot kotokomi chi netese ng'olyo kotomo amwa lesson nebo wikit nenyone. Kongoi mising komaketindoi ko wikit nenyone komwae ng'olyot neo nemwae akobo kiong'notet nekim. Kiong'notet nekim. Ne kiong'notet nemakwei Jehova sikobit kenyor kimnotet kemwa. Ngotoretech Jehova akotokotin akwek chokasech ak chokonetkei lesson ini ngobo kanisa anan ko chi age tugul nekosei ko kakisomin kele yeikere YouTube komi ng'olyon nomwoe kole subscribe. Ichil yotok sikoyot kokonin kila nebo wikit akoborun kole ne nekoinetkei. Kotitindoi tebut age tugul inyoru katiaknatet isirwech eng yo akile atebeni makuyen. Anan kot komi ng'olyon nemeche ites kesome kele sir akisirwech. Kobirot Jehova akot kondoiwok ongesa. Kamait isa pasta ko kameche ateshi ale eng lesson kokebata lesson komite amdaet nebunu Pastor Arap Nabe neketeshini. Kongoi mising. Ongesa anyun. Kiptayat Kamuktaindet Jehova Laitoriatab Kipsengwet ng'ony. Eng mieinda tugul neo ak boroindo nekakekas logoiwek chemiach. Kokaibara mugulelwekyok kenai kele mami chomyet age nesireni kot kekoite mugulelwekyok, kekoite tuguk chekitindoi, beruto nekiberurech akobo sobonwekab chechang sikobit kotagak eng bounoteng'ung. Kongoi amu ng'alalet nekaking'alal rani. Ndoiwech ak ikimitech angot kosikyok chekose tokwek tugul eng kutitab Kalenjin. Ngwang mageng'ung Jehova berurech ak indoiwech eng tetutioni eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Kibirot Jehova bikyok.